Genda Jones, njena wote no masani bwe county government ya Kisii. Na ndeng pili veti ya serikali ya genjere kotara. Kere ward as we speak nebwate chipara chinyi. Kere ward nebwate bisima at least bibere. Kere ward nebwate chinyagitari chire wero equipped. Na kere ward nebwate birasi bya ECD aitabiga ndata kwaga chukose bintu byabere. Chi ward injira chitabwa chi polytechnic, lakini most of the wards njibwa chi polytechnic, and chi polytechnic is functional. We want to tell our people valigere chi project chikoru igoro employment umusikongwae iga marketing over employee akaoba employee epei lori ya Kisii ekaba egaichora one development fund sito bwa chiwa chinke chiweza na Kisii chinyinge chikogenda ze mesara. So bono okoliko kwaligete simbata bwati asara anyare koliko omuntu abantu bange mbali expecting azimbo simbata gero bugabana atorikera abana aturuzeri abananga simbata bwati bawa sichoko buto omuntu okore gazi ako ganyo omuntu ali taye alikia amabaga yonya abere reasonable atangaze alike bali tayire ali place naende national government nemo bekerete bikwazo tabasa kulika ara abantu bararitaya enambere ire nanze chibasi cha development chika at least 3 billion. That's when Simba can do whatever atageta abantu bamukorere abantu lemerali manyango muntu zaliti account ya Kisii no musikongwae nero saliti ebintu pi akalika abantu nanda akalika abantu kurwense meyamo oborobokaba bono no taka koita Simba kenenge nebanga no muntu getotete kurubogaba na gusema cyo takunyara ko employee. So na bano ndali yo tegete kero era omonye no ndali kara bete siyo ya nyagitari igari geta bana mo bakaera bakabaigwa akabaichorie se county simbata ko babuta ko batika bagendere ko bero. So abantu baminto ngo batainga give the governor time I implement biribi ko nyalikana na ande kara ko and state house agenda mana ba MCA buna barai mutiga agenda all times lakini kerego kate light time ntoira nanga torolenga ngitora kole. Right.